kersono mata kinang ulucuana ambola terambil minangku goreng apa tutna rasa usah sok mau rasa ku goreng boleh gajian loba pisan pamentangan dume pendi mata kudeng sakelana ora karsono mengatak ninang ulucuana amona terambel minangku goreng patutna tarik sis mata kanina mata kasenang sekalana disuai-suai mau kersari mata kena mau kersono minangku goreng patutna masih rasa usahana sok mau karep sono awes lagi rasa pulang kabur eta mun gajian loba pisan pamentangan dume pendi mata klina sakelana on kerseri mata klina ulucuana goreng patutna singkat masih lighting seri mata kena bulu corna minangku goreng patutna rasa kusayana sok mau karep are rasa ku goreng tamun gajian loba pisan pamentangan dume pendi mata kanina sakelana muna kersono mata kanina ulucuana ambola terambil minangku goreng patutna kali dia sikat cerita teh wanci paso sore ngomong
paut buri Mama we kesetia sama mama. Aduh gal Uji panas pisan pada ngeem kerarasan paling doyan ojo manohon kurang aji pisan tarik kumi keluarga besar Bos AA alah katu eta kuring mah ada iman alah katu katu Mama